Yes. Where did you go to school? I went to I went to KMTC. Okay, Mr. Producer. Yes. How did you become a lawyer? Not KMTC. This guy is confusing me. You guys. Not KMTC. I went to Mabetta Veterinary School of Law. Mr. Producer. Yes. I don't want to take much of your time. Yeah, time is money. Huh? Yes, I have one question for you. Okay. Mr. Producer. Yes. Why are you gay? Right. Excuse me. Section 10, Article 13. You say sex? No, I said section. Okay. Section 10, Article 13 of the Constitution. What does that say? It says you have no right to tell me that. Why should you try Mr. Producer? You know, while I was doing big law, Or you do it true? I'm not. Get me. I'm not saying low. I'm saying low. I was doing low, not low. Okay, Mr. Producer. Yes. Let us be lawyers. Yeah, lawyer to lawyer. Yeah. Let us be lawyers. Yeah. Do you do it true or not? No, I don't. Okay, what do you use, Mr. Producer? I use my socks.
Tunaelewana kweli? Samidotimaya. Are you serious? Hamjalewa? Hamjalewa? Samidotimaya. Okay, naomba. Leo tu. Kuna jamaa hapa anataka apeleke habari njema kwa wazazi, sawa? Leo tu Samidotimaya. Are you serious? Samidotimaya. Tano kile. Unajua hiyo ni propaganda. Ukataka ulie kiingia kimoja. Hemo dui haha. Uliwanyo na niye deja gani. Wakayo. Goja. Wewe, unajua kuna mwanaume nimeona ameinua mkono wake. Wewe, nakiri kurekia yako. Hemo doaja. I mean, hera muiritu haha. Uliwanyo naja gani. Getu bera, gire tibu. Nikiwa fimo, ndio. Aiweke. Leke. Samidotimaya. Hiyo ni kweli basi. Sasa inaitwa Reverend Samuel. Wakati wako TikTok hapa. Hapo kwa TikTok hamjaona kijana anajiita Reverend Samuel. Oye madam, sisemi Telegram, nasema TikTok. Reverend Samuel, hamjaniona? Honestly. Sikuambi hiyo. Hiyo ni kuwekelewa. Mwambie ukweli. Sasa niko na mwaka mmoja. Na miezi ngapi? Kama sijaona hiyo kitu. Ni que mare, mare, mare,
Say,